series ta nangsin biduna leire akoigi virtual screen sida Thounaojam Brinda busu ahanba maktada kurumjari. Namakna Brinda si akoigi show da takpinaba aina interview launaba haidana yamna request lakpasi ngasidi fulfill tawre duna yamna harawi yingbiriba pumnamakna second amatang lawbirakanda huzik social media da akoigi si live oibanina amutang share tawbiyu koi mayam henna yingminarakanda cham na heart to heart conversation tawminaraga akoi Brindagi maramda hana khangaga leibadugi mathakta henna khangnanaba tawminasi ahanba oina Brinda si aina project ama tawi Brinda Thagachari 1001 Thagachari akoigi Manipur sida akoigi nungai tabana thanba sida akoigi nungai basu yamna lei haiba sigi ambience lakna baduga akoi thagat mi amana thabak ama tawba natraga namana tawbada akoi se thagat pasi henna phungtokna bagidamata maduda aina angang sing group ta tawraga school gi angang sing natraga even akoigi show da tawba kanda Brinda se akoina nomination at the level of Manipur that Brinda si na nominate tawbiraki yam nungsi ba angang sing na ma'am Brinda dagi smana tawriba dainang na waki pamatam daga moina suwaba. So there is this very deep connection. People love you. Dagi ay samak na su especially during drug ki matang do the nang na waki base akoy the feel taweba. That is the level of connection we are talking about. So I paint little bit and so I painted you and I call that daughter of the land. So that is my dedication to you, to honor you for your courage. Aduna I see amtang share tawzarake yam na haina yekzabadi nate, but it is our love to you, our dedication to you, our honor to you. Aduna masida akoina sigi painting si daughter of the land in Hairaga Huzik exhibition US ta mapam anida tawre mayamna daughter of the land hai sikanano and tawraga khoi myam se wari sai so art si conversation porakpanina khoina Manipur das main tawraga si inspiration si Brinda ko ba madagi tawbani kain hairaga tawbasida yamna it was very good experience for me hai tare khoi Manipur bu introduce tawbasu aduna ahanbada masigi honor si pira kanda Brinda bu akhoi gi show sida welcome tawzari aduga Brindana Manipur gi tamakta nungsiba Manipur gi tamakta chongthorakpa masigi courage se akoi gi nupi oiba marakta ki su amaina oirakanda tarakpasi amna thakatli haibasina akoi gi show se haujeke. Thank you once again. Thank you so much. Matang asida akoi gi Brinda gi footage sidi akoi yang biriba pumna magnasu mayam na ubira magani ko ado akoina ngasigi show sida focus tamningi sina Brinda si kamaina haurai adagi Brinda gi maram da henna khangning ba haitare aduna ahanbada angang oiringai gi daga family haurakpham adudagi haubi Aise aina khangakpada aigi ima se leiramdre aigi baba khatang na ayugla ame aduga parent haitare aduga aboka akoigi idhogana yolapane aise. My father he taught in Sainik school matamda aina gyan tarappa matamda Sainik school lo oja oirame. Then after that Manipur public school la matam khara ta ame ade adui matunda Manipur university da oja oigre. I was basically raised by my grandparents and my father. Aduga single ne ithanda ne ai thanambase aduga later on sahi aina tratret padai masuro matamda ai inaunupi ama from my second mother after my father got remarried ai inaunupi ama ga phange adu ise ne now ani ne hoji ki oina aduga ai ima si lady and my father passed away in 2011. Adudi Brindana chaurakpa kanda ima leiraktragasu abok hoi
na abok hoisu na yopira eko babaga the babana muk second marriage to rakanda tawbasi masida like was there any childhood kara nungai ta bagumba adugumbagi laikipra kamai tawki In fact aina akhoi baba se kano ima ama puro o ai luhong haidana ai baba da yam pressure pi aina ngang wari matam se because ai father figure ama ai matam pumda pam ki haitare aina khangpa matam kano ne aina aigi pa sida yam toina hangi migi aigi cousins leiba aigi relatives friends mayam sigi mama pa mayam si punna punna leiba si ura kan sida mama yaudaba haiba macha sidi matam pumbada adum awat pasi sidai hen ba awat pasi layer roidabane ba because kwaidagi protective oiba personality figure si mamagi life ta mama ni mapadagi su mama ni hen chawi na ima si yawram dabani na aina babare yam tu hangi ana ako masi kasawa paduda ima si leigitre and ana mana ingonda haibasi nang namala gida taragasu have to be able to die for your motherland nang namala baki damak siba ngamnabagi na thauna namana yam kan sinarami masi masasi sumna salakpaduda taran haigana khangbadagi nang sile mangalakano rami aduna nang lem mangba yade aduna nang namala baki damakta nang siba ngambagi lera nang lem mangoi tabadi nang namala baki damakta siba ngamnaba thauna layu haidana adumaina tambirame ado ai marakda difficulties I see my by emptiness ngaktani adi confide to bham leiti solace leiti ta changjabam leiti haiba nganga magi wena and my grandparents were like or ahalwerame agi abu kai dogase aina gyan tarak matam sida khoi baba na popa aduna aina ada nupi thiu yam hai ada mana nupi thiu ya da bai maram si akoma na mo na sinaram hai angang si nupi do pam yo halakano haidana mana adugi promise to be adugi keep that aduna malu mo akoi luhungti so by the time when I was 17 mana luhung matam sida ayam haraudi haibati I really needed a mother figure in my life and atopa unlike other stepmothers agi ma ni subasi she is different from koina atopa mama dina hatti adu tawdi ala tawdi pokta dina adu tawdi haiwi potu agi ma sida adu experience so sunung thingna kiti she turned out to be the angel that I dreamt of dina iba I thiang na ima si phangakan sida finally I got to have a sister and here I am and have all three of us together and here we are aduni thank you for sharing akoina Brinda gi maram da khanga su smaina amna heartfelt oina Brinda na share to bi bagi damakta thagachari yengbiri akoigi show si 656 people mukna people akoi yengbiri ba pukna magna Brinda gi damakta love and like thabira i aduga question any Brinda da hangning basu comment hangkat pirau akoina show si gi dorakpada question and answer section soidana lokhachage yamna nungsi Brinda gi imana piramba board hujik Brinda da akoi mayamna ujariba thauna ima leibang nungsi bagi uribasi imana piramba board pung phai haina khanbada landabra haina khanjai aduga ima anauba ama phangbaduna yamna nungsina tawbiba adu tabadasu yamna nungaire aduga sister amasu phange haina tajabadasu mathang tarakpada Brindana schooling adagi college tamakpagi matangda kitang amu haibi schooling se aise convent school da tame aduga college na 11 12 CTS Paul Women's College
graduation CDM College of Science the Zoology honors tawrapane. Mhm. And after that Matam, postgraduate sorry, go ahead. postgraduate kanoda law tami Pune University dagi. And Mhm. after that law matam practice tawre, then I delved into this activism concerning all major issues of Manipur. Yam thawai haksa yaw na gi pithorpa sinpam hai taragadi activism mo gi hai tare ibung Mhm. ise myam amgi tung ko ilaga ahing time khangda kai mo myam gi matung lag lebak issues myam si solve tongnabagi adigi register tongnabagi si yam kanna honare for a very long time. Mhm. And after that I wrote civil service exam, got selected, faced the challenges, fought with the government, won it. Adune. ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯆꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯈꯤ? ꯑꯩꯁꯦ ꯆꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯝꯍꯜꯂꯣꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯁꯥ ꯐꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯖꯅꯤꯗꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗ ꯏꯃꯥꯅ ꯃꯄꯥꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯑꯣ ꯃꯥꯁꯨ ꯂꯥꯏꯅꯥꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗꯣꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯇꯦꯆꯃꯦꯟ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯕꯕꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯕꯕꯥꯗ ꯍꯥꯏ ꯑꯩ ꯚꯦꯇꯤꯅꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯥꯏ ꯂꯚ ꯑꯦꯅꯤꯃꯜꯁ ꯁꯉꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯗ ꯚꯦꯇꯤꯅꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯦ ꯅꯦꯅꯦ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯚꯦꯇꯤꯅꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯇꯝꯃ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯪ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯇꯝꯃꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯒ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯦꯇꯤꯅꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯗꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯕꯥꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯣ ꯇꯝꯒꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯂꯣ ꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯂꯣ ꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯗꯕꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯖꯨꯂꯣꯖꯤ ꯑꯣꯅꯔꯁꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯐꯥꯗꯔ ꯕꯤꯡ ꯑ ꯃꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯔ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯁט ꯑꯩꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯖꯄꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯐꯦꯂꯣꯁꯤꯞ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯍꯣꯀꯥꯏꯗꯣ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯊꯥꯔꯒ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛꯁꯇ ꯆꯠꯈꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯃꯤ ꯕꯠ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯑꯗꯔ ꯍꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯁꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯦ ꯄꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ all the political activities and happenings of the world and in Manipur ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯠ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯣ and how do we go about it, how do we face it ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯗꯤ ꯏꯄꯥꯅ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯔꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯗꯨꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯏꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯦꯟꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯤ ꯈꯣꯠꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯕꯠ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯗꯣꯝꯗ ꯆꯠꯀꯗꯒꯦ and what should be my contribution towards Manipur ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯀꯩꯗꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯐꯥꯔꯝꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯗꯨ ꯏꯄꯥꯅ ꯊꯅꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯛꯑꯦ ꯄꯥꯜꯂꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯐꯥꯏꯅꯂꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯅꯝꯗꯅ ꯍꯣꯀꯥꯏꯗꯣꯗ ꯊꯥꯒꯦꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ ꯆꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯅꯝ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯀꯥꯏꯗꯣꯗ ꯊꯥꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯆꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ on and ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯣꯅꯥꯀꯟꯗ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ my grandfather ꯄꯣꯛꯄ ꯐꯥꯗꯔ ꯏꯟ ꯂꯣ ꯏꯙꯧ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯙꯧꯁꯦ he was a major in the Indian army British armyꯗꯒꯤ induct ꯇꯧꯔꯒ Indian armyꯗ induct ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ British armyꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ he himself being an army man he knew the power of law ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣ ꯇꯝꯃꯣꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯏꯙꯧꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯂꯣ ꯇꯝꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯕ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯥꯗ ꯂꯣ ꯇꯝꯒꯦꯅ ꯑꯩ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯀꯥꯏꯗꯧꯁꯤꯅ ꯏꯁꯨꯅ ꯂꯣ ꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯂꯣ ꯇꯝꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯅ he jumped in my defense ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯀꯥꯏꯗꯧ ꯑꯩꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯐꯥꯗꯔ ꯏꯟ ꯂꯣꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯥꯔꯝꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯟꯅ ꯂꯦꯞꯄꯤꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯗꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯣ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯈꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯥꯝꯕ ꯂꯣ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯨꯅꯦꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯂꯣ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ
aduna because of his protection aigi ipagi maraido ai ngamma kansida lo tamaga here I am adune No, that is so sweet. Aidi mayamna nupi se luhongaba matungda mana pamjaba magi chatningba romda chatpasi kya ude ka haibasida Brindana ngasi share tawrapase. Idhauduna chongthorakanda tamningadi tammo kaina hairaga tawi kaina haisi yamna akoigi Manipurgi support system da yamna taba nungaiba warini haina thamjage yamna nungai aduga mathang tabada kaino panjaning basi kaino ne grandmother in law haitare ega boxe ega boxe ega bokna khwai hamba aisi yum pala matung ise koksalaga ega bokna advice amapi nangi noi pabunga wari sanare lairik se makha tam hansi haidana ekoi decision launare aduna nangi pandam si nang lairik se tambalo singadabani marak se angang nupi yaurakhino nabani mak laik tambalo sindaba ya haidana koigi haidi nupi si yum pala kan sida ngasai career build up tawnabagi lairik makha ki ade future gi security ensure tawnabagi facilities koigi tradition sida because of the bindings and responsibilities nupi da piba mayam sina ngamde haitare adubu luckily for me ai laibak yam phagi basi ai grandmother in law ade grandfather in law adigi ai inembo sigi ahum sina chap chana ai family sina phega phaigai lepkhibaduna itei now animak like makha tamdaraga ai fully even maki course si higher studies si complete tawbang ngam haitare so all credit for them. That is so sweet. The grandparents na step up tawraga yamna nungsina guide bibibado. Aidi man haidu amaromda nang zik larik tamingai da angang yauragadi obviously it will be more challenging. Aduni kain takpiruk da tabade amnungai. Adudi Brindana hambagi mawoina lakpada koi Manipurgi traditionally da ko. Why tairaga kena tawba kai dudi tawbirakra kamain tawe. Chaga londana Brindagi connection si kitang stuck tawgre ang ngay minasi yang biri ba pumnamak na comment pibirak pa comment thabirak pagidamakta thagachari adomna Brindada hangningba question soitana comment hangbirau ay amtang kanumtang check tawzage. Aduga Brindagi damakta thagat wahi adomna Brindana ngasi bhau Manipurgi community society sida contribute tawbada adomna magi damakta thagat wahi haining badu hujik amtang phungtok pirau haina ai thamjage. Dagi Brinda muk changak pangairingai sida sai aina program si haurakpada magi dedicate tawrakanda ai samakna yekchaba painting asi ai amtang share tawzage masi daughter of the land haina kauzaba painting ni oil painting originally oina aduga magi dedication si mana poppy farmer akhoi Manipur da leiba duda mana stand up tawrakanda tawkiba matang duda yekchakiba painting ni daughter of the land. She speaks against the poppy farmers to save our brothers from the drugs. She is not scared of the bullies, rich and powerful ones. And why should she? She has the blessing of our ancestor. She has our love. She is the daughter of the land. Wake up, people. Together we can turn these poppy fields to fields of paddy, fruits and vegetable, food to nurture and heal our people. Masigi poem asi mangonda dedicate tawraga ijabani aduga
painting si huzik US ta exhibition ani da khangkat laga huzik exhibition tauri exhibition tawbada mayamna daughter of the land haibasi karino haidana hangaga masi Manipur gi poppy plantation tawrakanda drug ki problem asigi conversation start tawjabani aduga masigi painting si huzik wall art oina Manipur da suphangbigani adomna Brinda gi the dedicate over painting as pambiraga this way than message to biraga pangbibagi pangbibangam. Marakta ako'y nangairing ay sida comment kara lokat jage. Thank you so much Levictus Warepam Raj Laxmi Yumngan Ba Luwang Lucy Elangbam Yingbibagi Damakta Hizam Narun Kumar Singh Brindagi si chang di changa aga no se image si ude adu nang tang check tau biraga mukam chang birau Hemanta Haubam Buddha yang nungai jai pumna makna yang birapagi damakta Tom Angom na Hairi, thank you so much for this, ma'am. Brinda, you are an inspiration to everyone. We are all with you. We want to see you as our future Chief Minister of Manipur. Haine ibirai. Sarachantiam Yangbiri, Vidyananda Thounaojam, Moirang Them Nagendra yam nungsi pumna magna Brindagi damakta ngasi ako'y live sida saruk yaminabagi damakta Nirmala Rajkumari ni Sisu Yangbiri ni Zua Rambam pumna makki love and like si ay uzari yam nanungsiba paujenama awon ba nauremna be strong Brinda, we love your courage aina ibirai sumaitaw dana ako'y gi Manipur gi situation da political area da nupi na chongthora kanda nupi gi position nupi gi percentage yam na laita basi Brinda gumba candidate mayam chongthokpira kanda ako'y gi Manipur da 50% gumba lairagadi ako'y gi nupi gi perspective nupa gi perspective adugumba du balance lakani haina ai gi thazai adom gi kari mot lai haibadu soidana comment tatawbirau Bombay dagi Radha Sharma nasu message blessing thabirai Brinda gi damakta yamna nungsi ba comment message thabirai okay Dagi si oh ure all right tabira Brinda tare ko mayamna nungsi ba comment mapam tare adu share tawbirai aduga Brinda si ako'y Manipur gi future CM oi hanning bagi message su lai yam nungsi ba aduna makha tarakpada huzik ako'y na wari sana basida yauki basi ako'y gi lo tamba bhau yaugre ko tabi Brinda okay connection si kitang nungay taba matawi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯚꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯂꯨꯁꯤ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯏꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯖꯕ ꯗꯣꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯂꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯏꯝꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏ ꯇꯥꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥ ꯇꯥꯔꯦ okay ꯁꯦꯡꯉꯦꯀꯣ this is better aduna yam nungsiba message mayamse aina sum parambani akoina connection se muk back lairabani na ngasai gi law tameko law tamaba matungda muk Brinda gi journey se muk makhata na khoi de share tabi lo tam lo matungda isi lo practice hore hore matung sida lo practice tawna isi activisms on all the major issues of the state Manipur issues say for example oil dams adagi mining adagi pony adagi then fake encounter human rights abuses sigi white kind of spread wide scale Manipur kumba sinba thungna from all with all peoples from all walks of life activists mayam siga ai ibung mayam amana isi kosam kutsambiraga haitare ai se training pirapani moigi makhada isi ai activism si full phase oina tawsrami haitare si tawrama matung sida state high court isi matam kharamu service matter da isi lo practice tawre and adu matungda Manipur Public Service Commission se tharaga yengsi haidana aigi husband ga aigana decide tawraga service MPSC thar matung sida hell broke loose adu mayamna loi khangna leraba knowledge oire ko simatang simate adagi then I fought for it and I went till the Supreme Court yora matung sida sarkarna matamdi sarkarna pirakhre thabakse then thabakse lawra matungda after that I resigned tawra matung sida after about 2 years that I'm working gani I thabakse hanjan bani condition kharada hanjalaga then issues mayam thokre marak sida here I am today okay ahambagi ne khwaigi first haitareko socially Brindana stand up tawgiba course se karam kandano aduga madugi keno se timeline haitare kyamna young oiba kanda tho kanda masi aina tawrage ena khallaga dedicate tawgiba course se karam ba oike oil explorations Manipur si aikoigi lam si natural gas se sida tawrga leiba lamam khaneba so matamdagi government na akoidagi oil si sungnabagi tawnabagi ayabasi private company amada pithoabagi wahau sida sigi issue sidana aina khwaya hamba full fledged changjalakibasi ana oil exploration ji posam thingaga leiri ko sungba yaro hana because yam chawe my impact se and exploration gi rights mayam si sarkar na pithomi si su kana tor process lan ba haitare si process aran ba mayam si aikoina lokhala kan sida public ka tuna satlaga aikoina register la pani oil si su oil extract to yaroi natural gas sungba yaroi haidana because atopa lam mafam mataida even including Nagaland aikoina India manungda hairaga and worldwide oina mafam khudingmakta fracking na purakriba kano catastrophe si yam chawa irreversible loiba environmental catastrophe ni haitare aduna Manipur manungda tawrami si oil exploration si fracking haiba ngasai gi high speed chemically laced kano neba ising neba sigisina high speed drill ji hulaga kapsala kan sida madura tawkhalakpa oil neba akone extract tawdoi se adu
isingsidi over 500 chemical carcinogens neba yawrise aduna sigi isingsine spill tawrpa matamda akhoi environment si irreversibly damage tawramdoi ba ad already laira dana pattat khai leiraba hot pangam dana leiraba state sida iran somu huba environment somu loisalamba habdi yaba thabak natamina adu issue da yamna ai khwai gi chauna ina thawai haksang yauna pai gi base when I kai haitari activism da ina sangakpa matamda well exploration si adagi akoina Brindana mathang tawrak thabak chatharakpasida yamna challenging oiba situation kaya thinareko challenging oiba haibadi masida dum mina kihalakpa adagi mina nangonda nungaitaba wa haiba khotpa adugumbasi situation sida Brindana yamna courageous oina yamna firm oina nangi belief to that leibase that is what people love about you, right? Adu masigi underlying adugi courage si kamaina nangonda mayok na bangam base masi akogi yeng biriba angang sing dagi even ahan haitare ko sina magi courage se kamain tawrakanda akoina sumina kana nom na tathi na harakpa natraga na kanom tawbakanda akoi da effect khara didum tawidan madu kamaina deal tawi haibada kitang akoi da share tawi aina issues mayam sida thingnaba ngamiba adigi state ki namtharakpa adigi tuhalakpa mayam sida aina thingnaba ngamise adum strength haitare ko aigi father na ipana pibiramba ingonda lebak nuksibagi lebak kidamakta lep taragadi nang sibaki gano haibagi foundation duma aduga aina luhunga iba imung haitare aigi imung aigi pale iba imung sigi aigi ikubo aigi kaka gi kakana pipa motivation mana magi sacrifice mana lebaki damakta mapunji supa kathoga lakhiba sigi magi stand adagi magi courage kakagi sigi sina ingon yam chawma pana piramba foundation du dagi ahen ba thona si pibi haitare aduna time and again aina phawbasi sida aigi ikubokna mapunji supa kathoga yumge comfort all the luxuries mayam si loina kathoga kan sida lebaki damakta satpa ngamgraga aina yamna nungaina from the comfort of my home, from the comfort of my own state. I can lebak mungsta bina lebak the tawang to kharasida sigum challenges mayam sibo kadi thingna bangamoi dino haibagi strengths haitare ko sigise agi inimbok amasung agi inimbok khangba yam kalle magi patience and endurance sidi aina ngarko nu ihena ade ngode hena khangba kan pise leitabra na khale aduga inimbok sina khangba kan bagi thona simam inimbok na pibi bani aingonda pibi ba motivation da aduga kakagi kathokpagi ade lebaki dang ta lep ngam bagi stand se sigi sida aina time and again aina haijaba patriot ama lebak ning ba ma haibatu di aigi position sidagi aina lebaki dang ta ikarai bo lepkani aduga lebak ta ina maximum ikari han bangam gadagi haiba thona duni hena aina lawe aduna sigi thona si aigi ipana thambiramba foundation da aigi kubok inimbok na pibi haidare aduna aina songan handana lepisi makoi ani lebagi ai handana lepa ngamba yamna nungsi maina akoigi in and around the yamna nurture tawbiba moina stand tawbiraga leibiba moina haikiba wahai amana akoina ningsangakanda akoigi awaba face to the strength pibiba duni Brindana haibiribasi yamna nungsiba sumaina ayamba matamda akoina luhongaba matungda in-laws ki place ta sumaina yamna supportive oina Brindagi chosen path sida motivate tawbirakanda nurture tawbi haiba tabasi yamna akoigi damakta tamjaningai akoi Manipur society gi damakta tamjaningai ni haina ai Brindagi in-laws haiba tareko moi busu khurumjari sumai tawdana Brindana akoi miyamna courageous oiba woman ni kain hairisi Brindagi matung da ngaktana leiriba mayam da akoina thagat ningai oibasi aina adu ningsingjabani masi matang sita kitang amuk shift tawraga ngasai Brindagi grandmother haitare ko patern kena in-law grandmother na haibigre ko ahamba lakpada
luhongaba matungda nang larikta phasana focus tawkho angang yaurakhinoina aduga angang yaurakpagi matang aduga face of motherhood haitare ko ai isamaksu ai icha ani leijai aduna akoina tawningba thabak ama torokpa matam da akoigi motherhood ki role aduga akoina balance tawbase masigi matang da kitang amu koi wari sanasi ai angang si laitam loira matungda law practice tawba hor matungda ai chanpa hanse phangjabane adu mama ama oibagi kai haitare experience to the describe tawba ngamaroi aduga all my life I didn't have a aigi ima si amna aigi ani subai ma si thiengna phangaga su aigi apokpa ima du aina punsi chupa thengnaraktabagi awabadu aina aigi sanpa si uraba matung sida aigi imana aing siramgadabadu haidana ai matamda aina recollect tawri haitare adu imagine tawba ngame isa haibasi poksungai dali khangamdedana ana po matungdadi whole world immersed and isagi nam ba habisi kaino and life is responsible I am responsible for a life completely responsible ni mapaga igana aduna as a mother imana igidamakta maning thungdana ayu pangamdana ningamdana chatkiba satningda chatkrini imana leigidabasi aduna adugi awatpadu aigi isai haktaktadi I'll be there for him for a very long time adumaina power aduga I want an immense sense of psychological and mental security su bi haitari isasi phangaba matung sida adune that was overwhelming si haitare atuni mama na machanang sibase adum moise chaura so koina aigi angang se hujik moi teenager ama oi dangai ri ado moi di chauram ni kain tawrina le even ai sungai re ai se hujik chauram ni kain taw jai se akoi magi mamit ta di ai se mai macha angang dawna dum uri ne ba aduna marak ta koina akoigi ima sina akoi se kamaina uge habe se kaura kanda akoigi yingbiri pumna magna su ningsing biu ima da kitang thina ga haibi pa yaw base mana ahamba magi mamitta ubasiga akoigi life oirapasiga dum khara different lay aduna mother gi point to akoina kauroi da bani haibaduni ai isana so akoi magi bani saunaba khanaba yaw kanda ina momong sangi akoi mai mamitta di ai se pitrupik pa mana pokiba adumaina ura kanda aina gamu ahi pas hadana ka mangonda gamu advice ka toksan bas adugi wakhal la handu Brindana palak pasida adu hujik icha kaya lebire aigi sa se mari nupi ani nupa ani okay that's great that's great aduga angang sing yambani present generation jida yeah but that's good aigi angang ani ni ado aidi chininaw se akoi chininaw mari dairakpa aduna ichininaw mari laibasi koi baba se laigidaba matungda aina koi ichininaw gi value se haitare ko henkat khieba aina koi baba laigidaba matungda yamna ma laigidre haina yamna alone feeling lakpasi daisida koi ichininaw si lam lainaragasu so I think at least sibling laibase blessing for each other ni haina ina khanjai ko koi khanaba jainaba argument to patawragasu yamna magi bonding amadi yamna special bonding ama leibad aduna angang ani mari si po aba matung sida magi balance tawbase masigi matang de kitang share tawbi kay ginaraga akoina nupi oirakanda dum akoigi tawgadaba thabak haitare ko chak thongba imungi panaba adumasu leire adugi mathaktuda muk akoina angangi balance aduga akoina tawninba thabak akoigi career romda chapado adusu kamain tawraga Brindana hujik tawrisi mayam prajagi damakta siba tawge na thokla kanda campaign chatliba thoiba si soidana support system amadi leidana thokla ineba natra aduna madugi balance tawba aduga angangsing da moigi expectation haitare ko moi fulfill tawba adugi maramda kitang haibi
ꯑꯩꯅ activism ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ as a mother ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯤ full timeꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ full time ꯄꯤꯒꯗꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ because of the nature of my work ꯌꯨꯝꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ confine ꯇꯧꯔ ꯂꯩ go outside build a career ꯑꯩ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯗ ꯅꯝꯁꯤꯜꯂ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯦꯝꯕꯣꯛꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯩꯒꯤ supporter ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ she is my super strength and the one behind me ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ in everything that I have been doing ꯑꯩꯒꯤꯏꯅꯦꯝꯕꯣꯛꯁꯤ she is the epitome of womanhood I must say ꯑꯗꯨꯅꯏꯅꯦꯝꯕꯣꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯤꯜꯂꯒ ꯅꯪ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯄꯨꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯅꯦꯝꯕꯣꯛꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯁꯤ ꯀꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯦꯝꯕꯣꯛꯁꯦ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯁꯨꯗ ꯉꯥꯎꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯇꯣꯇꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯃꯁꯨꯗ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯆꯨꯕ ꯃꯕꯣꯛꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯄꯗ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏ ꯃꯨꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯄ ꯑꯣꯠꯄ ꯂꯦꯡꯕ ꯉꯝꯃꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯕꯣꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯨꯄꯔ ꯁꯞꯄꯣꯔꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯁꯜꯂꯒ ꯑꯩꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯑꯣ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅꯤꯅ socially contribute tꯧꯗꯅ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦ you go out do what you want what you have to contribute ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯏꯅꯦꯝꯕꯣꯛꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯅꯦ ꯃꯟꯗꯣꯟ ꯀꯩ ꯀꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯂꯥꯁꯂꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯏꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯦꯝꯕꯣꯛꯁꯤꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯇꯒꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕꯅꯤ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥ ꯇꯁꯦꯡꯅ Yeah, that's so sweet. So let me bring up a picture. See picture, see ubibra amtang yengbiyu chumbra. I really enjoy some of the pictures you share. It is minor yamna nungsina mamau amaga manimpok amagi relation da yamna nungsiba. Like, I have not met, your mother-in-law. I have met you once, but I can really feel that energy, that love energy. Aduna Brindana hairibase, akhoi family gi support si yaubasina mana ngasagi masugi nungsiba adu daituda mana pangsalakpaduna Brindana tauba si adum ngambani haibadugi thagat wahaini pumnamakna amtang adomna masiki warisi tabirakanda adomgi inimpok haitareko aduda thagat wahi ngasi bo haidragate amtang haibiyu ngasi ningsingaga smain tawtana nungsiba photo si thagat pirau akhoi mayamna nungsibagi example sigumba photo si uragati hena nungsiba porakani haina aigi achetpa thajabani. Thank you haijade Aduga haibiyu tabiriko Brinda. ꯇꯥꯖꯔꯤ Okay. Adagi aina amuk khangningi Brindagi mother-in-law na di am supportive oina haireko adagi mayamna akhoi husband gi support se household chores aduga angangi keno da haitare adugi dadi kamaina tawi Brinda amtang adu share tawi. Husband di all time ne habadi without him rather nothing is possible aduna inembuk na sapsana ibani khanara chu mama na imi sang hai tare akoi lai nari dynamics itai naw kana da ya da marak ta khana base akoi mama na aigi misang sang aigi akoi samkya hai tare aigi nupa sina amuk akoi mama na mama na aiga khanara chu binaga binai misang sang isa gi chu binai misang sang ai misang am da leite ka hai adu rather haidi bonding se kentana teda akoi mama gi na macha nupi yaurak taba aigi na mother figure se am thengna phangakkiba so adugi kaino I got married at 20 yang allingai matamda aisi palapane aduna si emptiness nakalani mukya hangbase ai sungan na lakpa adegi mama na macha nupi yauram daba aduna adugi bonding dura ibani se yamna kaino oina chatkhiba haitare am instantly bonding ama laigreba hata unusual oiba bonding ama ka sigi bonding sida inemboka aigana mamam sa oina paraga rather ai nupa se
ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯅꯦꯝꯕꯣꯛꯀ ꯃꯃꯧ ꯅꯨꯄꯤꯒ ꯈꯠꯅꯔꯒ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯇꯁꯜꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯁꯦ ꯔꯥꯗꯔ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯅꯦꯝꯕꯣꯛꯀ ꯑꯩꯒ ꯌꯥꯅꯗꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯒ ꯑꯩꯒ ꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯁꯥꯎꯅꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯛꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯕꯤꯀꯣꯖ ꯑꯣꯐ ꯍꯤꯝ ꯃꯥꯅ ꯔꯣꯛ ꯁꯣꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕ ꯏꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯄꯨꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯟꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯜꯂꯦ ꯅꯣ ꯌꯨ ꯀꯦꯅꯣꯠ ꯋꯤ ꯀꯦꯟ ꯅꯪ ꯁꯣꯟꯊꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯌꯨ ꯍꯦꯞ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗ ꯑꯞ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪ ꯀꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯀꯞꯄ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯁꯥꯎꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯞꯄꯁꯦ ꯃꯤꯅ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯁꯅꯨ ꯅꯪ ꯑꯩ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯅꯪ ꯃꯃꯥ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯅꯪ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯀꯞꯇꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯞꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯔꯤꯟ ꯄꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯅ ꯀꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯅꯪ ꯀꯞꯄ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯊ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯁꯕꯦꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯪꯈ꯭ꯌꯥꯁꯤꯅꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯇꯥꯕꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥꯒꯤ ꯁꯪꯈꯥꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯤ ꯐꯣꯔ ꯃꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯏꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅೋ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯃꯥꯏ ꯒꯣꯜ ꯐꯣꯔ our interview ꯑꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯦꯟꯗꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯁꯤ 20 years ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯧꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯛꯄꯁꯤ 27ꯗ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯉꯛꯄꯗ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯉꯥꯎ ꯉꯥꯎꯕ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥꯅ 20ꯗ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ and you don't have to answer if you're not comfortable but how did you meet your husband adagi noise dating phase kasi karaida chadai kaina haiba haifet amanidang panbirao ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯁꯕꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯏꯌꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯏꯌꯔꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯦ ꯃꯥꯒ ꯑꯩꯒꯁꯦ ꯁꯣ ꯏꯠ ꯋꯥꯁ ꯂꯚ ꯑꯦꯠ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯥꯏꯠ ꯐꯣꯔ ꯍꯤꯝ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯇꯤꯅꯦꯖꯅꯤꯀꯣ ꯇꯤꯅꯦꯖ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯒ he came after me ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯁꯅꯦ it was a rush ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯦꯁꯤꯀꯦꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯀꯦꯟꯗꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯗꯔꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯁꯕꯦꯟꯁꯤ ꯄꯥꯝꯈꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯀꯩꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯏꯃꯨꯡꯅꯤꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯟꯁꯄꯣꯀꯟ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯗꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇ ꯈꯛꯇꯪꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯊꯟꯗ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯏꯄꯥꯅ he had very high hopes and expectations from me ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯊꯥꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯍꯟꯕꯅ ꯏꯄꯥꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯅꯦ ꯀꯩꯀꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯍꯣꯞ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯁꯪꯈ꯭ꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯈꯪꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ they were hell bent against me to break up the relationship ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯧ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯅꯪ ꯃꯥꯡꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅꯤ ꯂꯥꯏ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯀꯩꯀꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯆꯅꯩꯅꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯁꯨꯡꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯡꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯀꯥꯏꯅꯧꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯝꯅꯤꯅ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯀꯥꯏꯅꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ ꯃꯨꯛꯅꯔꯦ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯔꯦ ꯑꯩ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯕꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯦ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯅꯣꯏꯅ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯅꯕ ꯂꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯨꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯊꯨꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯍꯧꯖꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯠꯁꯦ ꯊꯤꯖꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯐꯥꯎ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯇꯕꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯄꯥꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯒꯅꯤꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯨꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯅꯣꯏ ꯄꯩꯁా ꯄꯤꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯧꯕꯅꯤꯅ ꯅꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯣ ꯇꯝꯃꯨꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯏ ꯐꯪꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ
dagi akhoi se chawra kan akhoi na root and identity se thirak pakan akhoi na finding the voice ki people of Manipur ki series se ai amna passionate oiba series ne ko akhoi na smaina candid heart to heart conversation akhoi cham cham na wari sadok pasina ai gi su yamna learning oiba do ai gi dang na ta ba yeng bi ba pumna mangna akhoi se personality se ura kan da magi life si khang da ba se yamna khange aduga in a very deep way aina yamna adugi feedback lai adu matam sida aina pabung arkeran and register interview lozai manasu yamna phachana candidate oina wari sadok pirakpa da matang da mana yamna sincere oina yamna chauna magi thabak tawra makanda mangonda suspicion leiraga mana lakhibagi na mana phongtok matang da aise yam ngai kiteba. So that is what I remember when you're talking about, how people reference it. Aduga koi ki thabak tawra pa khola pa dad maina tawra ga koi Manipur da yamna effect tawbase masi akoi na hujik haiba da amani khatang koi na smaina example oin haibe wani aduga it affects a lot of people, right? Adubu Brinda has broken that, right? Adu fight tawra kan adu break over never. Yes. So, ako isi matamdi kamhaude, minute 51 sure. Let's get back a little bit on, I always wanted to ask this. Brindagi works, the aina follow tauba, ako isi pasana unadragastu. I feel like I know you, right, in a way. But I never thought that you would, you would come to politics. Aduna politics ida changake haina haibagi moment haitareko. Masi kamain tawkhibano. There should be something which made you, karigumba amana nangi wakan sida isida masi from the change haina kalam batang kakto adu kitang share tawbiyo ko miyamda. And also, by the way, when you decided, whatever you decided, it is a very welcome move by many. Akoigi Manipur da, particularly nupiya mana chumthora kan smaina vote le pagi akoigi policy maker sida yaurak pagi sigumba ithilak pase. I think it's much needed, Okay, so back to you. Sorry. Monica, kainone. Politics enter tawbudi lairadana I sarkar thabak tawba bau yani haibasi aingonda I never dreamt of that. Saigi ai family background sarkar thabak tawdaba haidana saigi kaka ahani kubo ahansi Air Force pilot oirambadagi resign tawrakrini saigi singnaba haibagi suspicious oi haibagi kainoda charge da masi am humiliating oiba dedication pure dedication da thabak tawriba loyal oiriba officer amada sibai amada chingnaba haibasi amna humiliating oiba degi insult achoba insult haitare adugi condition da war anirak fight tawgiba kanone anne koigi kaka ansi ado kaka an resign tawgriduni adigi then I sibai oire breaking the protocol. Then I wasn't allowed to enter the system da ichang bayatre. But then I won it. Tawra matung sida system sida namdana challenge moina ina changi na khangi matam sida kan taw sida haidi moina changhal roin tawra sida kaigino I changba pamdrise. What are they hiding from the people? What are they trying to hide from me? Why are they so scared of me and my family? I family sa sangki ri kaido haibagi po sida challenge moina accept tawra kan sida misin namdana dai changaga yeng si haidana changaga yeng matam sida Manipurgi elements aswoiba anaba mayam sidi koina is a symptom mapandagi loi uri duni ngasai Monica na haibigiba koina ngangu ngai na mapan thohlaktaba adegi miot minai mayam sigi ki ba khangba ade lebak sida development laitaba peace laitaba nowhere kaiguma mata nakal hiramata da the satisfaction laitaba makhalgi life amane ba koina we grew up in that atmosphere and sigi marak sida koina kaidagi horakpano haibasigi reason se aina system manung sida changaga sarkar sigi part amani bureaucracy habisi aduna sida changaga thabak se tawr matung sida manung sida leiramiba
ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯎꯔꯝꯃꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯗ ꯋꯦ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯒꯕꯔꯅꯤꯡ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯔꯟꯅꯤꯡ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯈꯪꯉꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯥꯏ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯗꯦꯟ ꯀꯩ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯆꯪꯍꯜꯂꯛꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯁꯦꯂꯦꯛꯇꯤꯚ ꯍꯔꯥꯁꯃꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯩꯕ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯗꯒꯤ ꯖꯣꯕ ꯋꯥꯁ ꯏꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔꯤꯡ ꯃꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯊꯕꯛ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯂꯪꯊꯣꯛꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯏꯝꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯥꯏꯝꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯒ꯭ꯔꯦꯞ ꯏꯁꯨꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯗꯤꯖ ꯑꯥꯔ ꯏꯁꯨꯁ that are going to kill and destroy Manipur completely. ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯣꯏꯁꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁ ꯄꯣꯄꯤ ꯀꯥꯔꯇꯦꯜꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯀꯥꯔꯇꯦꯜꯁꯤ ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯗ ꯃꯣꯁ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯔꯇꯦꯜ ꯏꯟ ꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯐ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯔꯇꯦꯜꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯑꯦꯟꯇꯥꯌꯔ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯕ ꯀꯣꯟꯇꯤꯅꯦꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯁꯤꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯏꯅꯤ ꯃꯁꯛ ꯃꯃꯤꯡꯒ ꯎꯕ ꯉꯝꯕꯖꯥꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯇꯦꯜꯁꯦ ꯔꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯕꯦꯔꯟꯁꯃꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯔꯗꯁ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯇꯦꯖꯤꯛ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯅꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯄꯤꯛꯏ ꯂꯝ ꯄꯤꯛꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯐ ꯍꯥꯔꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯣꯏ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯕꯣꯏ ꯃꯃꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯁꯥꯐꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯕꯧ ꯌꯥꯗꯕ ꯏꯃꯨꯡꯅꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯗꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯊꯥꯗꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇ ꯊꯥꯗꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯊꯥꯗꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁꯦꯠꯑꯞ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯄꯥꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯀꯨꯕꯣꯛꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗ ꯄꯥꯏꯔꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯁꯨꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤ ꯈꯪꯉꯛꯄꯅꯤꯅ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯈꯪꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯦꯟꯍꯥꯏꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯋꯥꯏꯞ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑ ꯊꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ I will also be responsible for the defeat of the collective interest of Manipur ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯕꯨꯡ ꯏꯄ꯭ꯋꯥ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯦꯟ ꯑꯒꯦꯟ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯛꯂꯣꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯋꯥꯏ ꯗꯣꯟꯠ ꯌꯨ ꯑꯦꯟꯇꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯅꯥꯎ ꯗꯦꯠ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯑ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯅꯪ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯁꯤ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯥꯏꯊꯤꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯗ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯦꯟ ꯑꯒꯦꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯆꯪꯉꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯦꯠ ꯑꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯨ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯨꯅꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯑꯦꯐꯔꯠꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯁꯤ ꯍꯧꯅꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯂꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯣꯠ ꯑꯣꯐ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯂꯣꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥꯗꯤ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯕꯠ ꯑꯥꯔ ꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯔꯛꯑꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯔꯤ
support adum uri adubu finally masi elect taugadra mabu support fully tauraga mana pamjari basi phangadra hai basi people gi makhutani adu masi gi matang si the people da Brindana kari pauzen piningi kari hangningi mayam dagi kari mateng pami haibadu amtang share taubi aina haizening si khogi imaleba manipur si sahi lising ani hen bagi written history thaname any civilization amada written history thanamba ngam ba habsi adu su sahi lising ani gi mamang dagi araiba natte khogi ipa ipu ahalon singna khogi damakta yam phajaba iklam ma thaname mai oiba civilization lengdaba civilization ama continue tawra la e ngasi bokta adu yelhomi amoina ngasi khoida koina thengnariba safu mayamse nisa drugs influx aduga impoverishment aduga systemic loot amaga koida manipur da sathariba sina maram oiraga koida piriba misgovernance aran balengak lon haitare sina maram oidana koigi apipa yelhomi furup sing tam punna koigi survival gi question se yam sauna koigi mangda tara leire malem gi mafam khuni makta yelhomi me ama mangi bagi wari me ama lei khangna mangda mangi bangaptani native american side si kuda moin haada moise kamaina en highlight tawgi adagi tripuris me ama kamaina mangi sumaina tawdana ikoi manipur sida laiba safu me am se ikoi yelhomi amoina ikoi na ngasi matik saba state assembly sida mi thagat lakan sida state policy level dagi ikoi na nga age lebak se kallagi haibagi will amaga loina na ima lebak ki damaktani haidana ikoi pulap lepminaraga hona mina hauda taragadi ngasi ikoi manipur se koigi hauraiba naha mayam si kanba ngamna pangal si sahi tara phana satlaroi sigi sahi tara si dai khoina manipur si mayon sum hoda taragadi hauraiba ngang mayam se mogi future kenta leitre angang leita taragadi naha leita taragadi lebak mangkini lebak ti lehogani lebak mapu mitop na wehogani aduna lebak mapu ina thanam na bagi damakta ikhoina akoina mature oiraba ahal oiraba aikoigi generation amasung aikoigi ithakta leiriba ahalon singsina hauraiba naha singsi damakta ikoi asumba decision lobiba paisagi pangal amasung paisagi influence satpi safu da satpi daba angang singsi damakta hobiba yela ibali sim khara duda ikuna pangdabi daba maramdi ikuna hingi basi ahalon hingi basi masagi damakta hingbani aduna ahalon singsina makeup thopiba masa nahawiba ikoi mayam gi damakta khanbiba aduga nahawiba ikoina ikoi tungi punsi se ikoi decide tongnabagi presence se ngasi makse ikoina isana paisanba haiba paisagi lang pangalgi lang sida thaiba lang mayam sida ikoi thudaba aduna ikoi manipur kanminabagi ikoi tang 2022 gi elections policy maker afaba state assembly thajalaga kalhauda taragadi ikoi ima lebak manipur se mitoki makhutta drakki langda thuraga ikoi se pungmang mangkhiba yabagi phibam du leire aduna ikoi pungnamak hawat minaraga makeup minaraga ima lebak si kanabagi aroiba effort se ikoi piminasi haibasina ina haijane bas thank you aduna tabiriba pumnamakna adomna sumain tawdana Brindana chongthora madi magi kathoga koi manipur gi damakta chongthorak pasi adomna kari tawgani haibagi question sini munna khanthabiyu akoina ai isa amana vote ama khatang thadabada maduna magi ngasagi akoi manipur da hujik Brindana panbeki bada adum aina angang oinge de chawrakpada pesa chahum dagi hawrakrabani hujik sing yawre tai madu phangakanda vote to amada thadaba adugi choice to adomda leire aduna manipur kansi hairadi adomgi khutta leire haibasigi message aina su Brindana haibasida support tawraga haizeri dagi mayamna Brinda lakani haibasida question di yamna lakpire adubu question mayamna hanghidriba haitare khara ngangna khidriba amatang ai hangjahoge akoi drug ki adagi akoi gi situation current thabak phangdabagi sigumbagi da Brinda gi view yamna tajare sigi footage ti leire hanga iba question si akoi na manipur gi huzik manipuri literature se aigi show dasu akoi na handak library of manipur haina akoi hangtokchei artist mayam aduga author mayam moigi space se manipur da huzik yamna wana unrecognized oina leiba
aduga larik ama phongbada masigi promotion pabinaba sigumbada khara watpa haitare ko aduna akoina finding the voice na masigi akoi people of Manipur da sum akoina kitang thijanjaba yam khangdana haijaba nachade kitang thijanjarak pasida akoi gi artist singi moigi phibam tabade amna nungaite ko artist mayam sina moi na akoi Manipur gi damakta art and culture na mayam na hairade art and culture da haidra aduga moigi phibam sidi kamai tawri habisi tabada even akoi gi huju ki covid ki situation sida akoi gi performance yam later banina magi instruments sibahu yon ba yaure haina ingon da pau tam yam nungaite tabada adagi larik iba mayam se moina larik si moigi wakhan moina ibiri si akoi gi Manipur gi history oi gadawriba adugumba pot mayam se madu iba da moigi recognition laitaba aduga pot si phonga kanda su amuk magi promotion pabina ba laitaba haitare masigi situation se da Brinda gi na policy maker ama soidan or koirakani habisa ai gi achet pathazabani aduna koi Manipuri gi literature se da ngasai akoina akoi gi script se sisu Bengali script to mitai me ki transition se laibani na akoi gi all literature si doinama mitai me ta translate tawbagi hujik ti laitri bani na adugi gap se laibasina akoina library of Manipur sina audio book oina akoina collaborate tawrakanda ahan laman hairamba singse akoina khang hongna ba haitare ko madugi effort ama tawjabani for example akoina women founding writer khaiden pramodini ne irambase akoina hana pa ba phangakta ba da hujuse akoina thijalakanda audio gi thamak pasida yamna inspiring oiba duguma machak am lairi ba tumain tawraga ahan laman iramba potsing se akoi gi archive tawba adagi moigi recognition piba adagi aingon da yam nungai tabamna akoina literature gi lamda natragana artist ki moigi leigidaba natragana moigi mapok numit haitare moigi aduda ningsing bidaba ko sigumba su yam leire aduga khamba thoibi hairiba sairengse mi khuding mangna Manipur khangba khuding mangna khangbirabani ko koigi kabi mahakabi angang halna ibiramba masi translate tawbiramba Dr. Jodha Chandra Sanasam mana English ta translate tawrakanda koi Manipuri gi literature gi richness se mayam da utpiramineba adu ma legidaba kanda aina yin koi gi Manipur gi policy maker na magi legidaba sidan nungai taba phongtokpa ukide ado aingonda yam nungai te ko se aina kitang research tawjaraga mayam author amadi artist singa kitang moigi interview tawrakana moigi pukning wahai haibado adu tajabadunani adu masi aina Brinda da tamjarisi Brinda na soidana matam mata policy maker ma oirakani aduna masi moigi artist ki amadi literature ki lam sida chakhatpagi kari mot leibi haiba amtang tajani Monica kainone leibak ama gi stage sida society gi stage sida ekoi khwa hamba hawgada foundation se ekoi economic foundation ama solid foundation ama changi senmit loan se hana sembat kada bani miyam se mabuk thalalaba matungda miyam gi health semgat kada bani health semlaba matungda education la kada bani education se mapung phaba makhalgi academic curriculum amada setup tawrakan sida saigi ekoi gi economic security health security and education si piraba matung sida society si mabuk thalaba sengi awapa leitaba khunai ama oirakan da ma wakhan khanba ngamakadabne ba education duna afaba education ama pirakan sida adugi afaba education do pirakan sida miyam si makeup thokpa aware oiba conscious oiba magi roots magi history magi wari haurakpham magi culture tradition si masakhang khunai ama oigada ngasling Manipur da laiba ekoi khunai sidi ekoi da lairi si senmitlon su leite health su leite education system so afaba leite so aduna maramoidana ekoi great form of society ne ngasi ekoi da lairis aduna ngasai aina mamang da panjagiba ekoi si semgat kadabana ekoi si kannadaba khunai amaga ekoi si look khiba yabagi khunai aduna koina all spheres of life
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯌꯔꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯑꯕ ꯇꯨꯊꯔꯛꯑꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯐꯕ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯐꯕ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯀꯔꯤꯀꯨꯂꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗꯤꯡ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯀꯔꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯞ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯃꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯃꯟ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯪꯅ ꯔꯨꯠꯁ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅ ꯍꯥꯞꯄꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯑꯦꯋꯦꯀꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯋꯤꯠ ꯒꯨꯗ ꯒꯕꯔꯅꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟꯁ ꯃꯊꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠꯂꯤ ꯑꯣꯚꯔꯅꯥꯏꯠ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯥꯏꯊꯔꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯒ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯔꯥꯏꯇꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯗꯣꯂꯦꯟꯁ ꯄꯤꯗꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣꯅꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯐꯧꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯗꯤꯡ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯐꯧꯗ ꯃꯊꯟꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯅꯣꯂꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯔꯤꯀꯛꯅꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯚꯔꯥ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯃꯤꯔꯥꯕꯥꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯉꯁꯤ ꯕꯗꯤꯡ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯇꯦꯂꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯚꯔꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯗꯥꯏꯠ ꯐꯧꯗꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯌꯣꯛꯈꯠꯀꯗꯕꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥ ꯋꯤ ꯅꯤꯗ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯜ ꯑꯥꯎꯠ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯇꯨ ꯔꯤꯄꯤꯌꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯗꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯦꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯅꯝꯊꯔꯒ ꯊꯝꯃꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯒꯕꯔꯅꯦꯟꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯐꯕ ꯒꯕꯔꯅꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯕ ꯑꯣꯜ ꯁ꯭ꯐꯤꯌꯔ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯈꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯦꯍꯦꯟꯁꯤꯞ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ if the right people come together we can achieve this dream and we have because this is for Manipur and we cannot let her down we have to be there for her ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯦꯐꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯝꯖꯕ ꯊꯥꯛꯇꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯗꯨꯅꯕꯨ ꯇꯧꯕꯤꯕꯗꯨꯅꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯤꯡꯉꯒ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯤꯛ ꯄꯨꯁ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯤꯌꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯗ ꯚꯣꯏꯁ ꯀꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯅ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯤꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯑꯃꯗ ꯔꯇꯟ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯁꯣꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯑꯍꯣꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨꯃꯁꯨ ꯑꯍꯣꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯖꯍꯧꯕꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯥꯎꯗꯝꯕꯤꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯅꯕ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯍꯧꯗꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯥꯁꯇ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ
Manipur nungsibiba amoina koigi ima lebaksi kanminasi, and I will never let the people and Manipur down. Sini. Malaibat kanminasi haraga koigi ngasigi program asi loisinjarage Brindabu any tauriba usik paikhala iba thabak sida mangon oibi you akoina lai kharamjari adomgi success adomgi khongthang khuding makta da yengbiriba pumna maknasu comment si yam lae ado aina marakta dum lokhatjabani adu ngasi di wari se am ngai gibana pungama hen tokre comment khuding mak aina pajagani adu ga Brindana su pabigani haina khali adu yamba comment si Brinda gi tamakta blessing success adagi courage pu kano thagat lakpa hai tare ko Brindana chongthok pirak pase si gi comment ni adu bu music adom gi khutta leire haibasi masi haira kanta angtang kanthabiyu oi Manipur asi samkat minasi kan minasi haira di adom gi khutta khoi gi khutta collective gi khutta leire haibasi haira ka resenjara thagat jari kurum jari. Thank you.